Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. The Netherlands. Umthethwandaba we-International Criminal Court uthi South Africa lephula isivumelwano ngokungabophi umongameli Hassan al-Bashir ngomnyaka ka-2015. Malawi. Kufe abantwana abayisikhombisa ekuxokozeleni kokungena enkundleni lapho kade kulombuthano okunanza ilanga likazibuse. France. Amapholisa esigodlo seParis asuse abantu abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu abavela amazwe afana leSudan leEritrea kade bedubeka behlala ezitaladeni. Senegal. Umbukiso we-First A2H uqhubekele phambili eDakar kuqhunswa umdumo we-hip hop, urban dance lemigido echiyeneyo. Kwanele bakitho kwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa.